Čekamo celo jutro. Planina Jadovnik, prostranstvo grebena i poljana, obilje netaknute prirode. Kolorit smene proleća, leta i jeseni na najbolji način odslikavaju prirodno bogatstvo jugozapadne Srbije. Ime je međutim dobila po 4. godišnjem dobu, zimi, kada Jadovnik pokaže svoju divlju čud. Ipak nikad put sakrije magla ili zatrpa visoki sneg, učiteljici Emini Čokić nije teško da redovno ide do svog radnog mesta, iako zna da mora proći kroz kraj u kome ima medveda i vukova. Zim je strašno. Šta znam, ja sam imala tu sreću, pa onda samo sam zatekla jedan dan da je baš onako bilo veliki sneg. S mamom sam morala ići. Nije mi muž bio tu i onda smo do pola nismo stigle. Onda smo išle peške. Peške smo izašle, skoro 10 km smo pešači. Jer smo samo malo krenule i onda nije auto moglo, laci nisam umela da nabijem i onda put pod noge. U školu u Gornje Stranjane uvek stiže na vreme, baš kao i učenik 4. razreda Goran Avramović, koji sa ocem prevali još težu deonicu makadama. Dobro, sad smo malo prepravljali put, pravili krivine neke, a kad je bilo sa dna ozdo pa dupke naviše do onog brda, to je bilo katastrofa. Nekada je škola zbog velikog broja dece koja su dolazila iz daleka nosila naziv Osnovna škola đaci pešaci. Ta vremena oduvali su jaki zimski vetrovi i mećave. Jedan mali dečak Stefan, tako, koji je kasnije izrastao velikog vladara, jednom drvetu neobičnom, jednom malom kaputku, Među najtvrdokornijim žiteljima koji su odlučili da ostanu na ognjištu predaka je Blagoje Avramović. Njegova deca ostaće upisana kao posljednji učenici škole u Gornjim Stranjanima. Evo ovo domaćinstvo tamo, to su komšije moji Savkovići bili. Kod njih sad nema niko tu da živi, svi su oselili. Ja sam viđao šta se radi po gradovima, da i ovi što su otišli ranije, da nemaju mesta, nemaju posla, nemaju o čemu da se bave, da teško žive. Ja, pravo da vi kažem, ja sam vođe gospodin čovjek. Bavim se poljoprivredom, držim stoku, ovce, goveda, krave, i usput idem u školu, kao kurir radim, vozim djecu do škole i nazad. Iako voli školu, Goran kaže da je privržen poslovima na imanju. Planiram da ostanem ovdje i da držim goveda i stoku. A zašto?
Sviđa mi se ovaj posao i volim ovo da radim. Životu u surovim zimskim uslovima na planini Goran se uči od malih nogu. Zato može učiteljicu da poduči kako se montiraju lanci. Ako zataji terenac, Avramovići imaju drugo rešenje, konje. A što se tiče sela što su ostala, tako reći, pusta, tako da se izrazim, to je sve bilo bespuće, jer nije imalo puta, nije imalo kuda da se dođe do našeg sela, do naših kuća. Gotovo je opustelo, to je otišlo sve trbuhom za kruhom. Sve se lakše da će biti bolje u gradu, ali u gradu nije bolje, nego je gore i teže. U Brodarevu kažu da nisu stali reka Lim i škola. Avramovići su na dalje 8-godišnje školovanje u grad morali da pošalju ćerku Jelenu. Još 5 minuta sna pre polaska u školu deo je detinjstva koji ona ne može da priušti. Za razliku od većine vršnjaka, Jelena se sa 11 godina suočila sa podstanarskim životom u Brodarevu. Pa sve je bilo drugačije nego gore, bilo je više đaka, graja, dece svud galama, to mi je bilo malo čudno, ali brzo sam se navikla. Gore je lepše zato što su mi roditelji gore, a ovdje imam drugarice i sve. Bilo je teško na samom početku 5. razreda, jer bila je povučena, tiha. Jelena u odnosu na ovu djecu je odraslija, ozbiljnija. Tako da retko možete vidjeti osmijeh na njenom licu. Malo mi je bilo neobično kada mi je rekla da stanuje sama u sobi, ali mi smo je malo ublažavali taj kao neki strah. Pa ja imam odličnu saradnju sa Jeleninim ocem, jer on je bio i moj učenik u Gornjim Stranjanima, a inače i ja izlazim gore u selu. Ona stanuje sama i vjerovatno je bilo malo iz početka njoj neobično, ali vjerovatno se i navikla. Mi, ja i moje drugarice smo često svraćali iz škole kod nje. Pokušavali smo da joj objasnimo da to od malena treba da se navikava da sama živi. Ne znam, jedino kad možda odraste, možda budem stanovala sama, sada ne znam. Jelena još pati za roditeljskim domom, ali su joj drugarice veliki oslonac i podrška da lakše prebrodi neuobičajen način života za jednu devojčicu. Samoću najčešće ispunjava učenjem ili čitanjem knjiga. Pa ja mislim da je dobro čitati knjige zato što iz knjiga može nešto i da se nauči korisno. Kad se udubimo knjigu, onda zaboravim sve i razmišljam o tome što čitam. A za nju je najsrećniji dan petak, pošto tada odlazi kući i bude vikendom, tako da petkom odlazi posle časova i ona ponedeljak ujutru je otac dovozi. Kupuje vam dole sve. Moram da je ostavim svaki ponedjeljak kad je svedem u školu, moram da joj ostavim po 2000 dinara za nedelju dana da bi imala da se prehrani. Supruga zaposlena nije bila zaposlena nikako. Ja primam 9000 mesečno plate. Od to 9000 imam da kupim gorivo i imam da ostavim Jeleni za života, za prehranu i daru, što kažu naši. Vjerujte mi, imamo socijalnu kategoriju, da kažem, roditelja i ona je zapanjujuća za nas. Imamo preko 400 roditelja koji praktično ili jedan ili oba roditelja ne rade. Ni jedan roditelj. Imamo preko 200 djece, znači ti roditelji uopšte ni jedan ne radi. Imamo toliko isto gdje jedan samo roditelj. Imamo blizu 40 učenika čiji roditelji su naslonjeni ili su samohrani ili primaju socijalnu pomoć. Tako da je naša socijalna ta kategorija učenika, odnosno njihovih roditelja, veoma, veoma loša. Brajkovac, Mataruge, Zaninorađe, Oražac, Osmorazredna, izdvojeno odelenje. Težak život primorao je mnoge da u potrazi za boljim životom napuste sela.
Smanjuje se broj učenika, gase se škole. Slatina 3 učenika, Slatina 2, prvi ne ugašen. Ono što znamo definitivno to je da se svake školske godine ugasi minimalno jedno, a nekada i do 3-4 izdvojena odeljenja. U posljednjih 15 godina smo izgubili negde oko 45 izdvojenih odeljenja na području Zlatiborskog okruga. Iako vidimo da smo u osnovnim školama na području Zlatiborskog okruga imali negde oko 48.000 učenika u osnovnim školama, i ako pogledamo sada da nemamo ni 20.000 učenika u osnovnim školama, vidimo da se to drastično smanjio broj učenika. Duh je kod ovog naroda, kod ovih ljudi, verujte, ipak, da kažem, u nekom pozitivnom smislu. I na kraju krajeva ovaj narod, ovi ljudi ovde, nekada i sa malom stvari znaju da budu zadovoljni. Nekome je, da kažem, i mnogo malo, a nama je, verujte, i malo mnogo. Selo moje, okićeno gorom, okićeno gorom. Selo moje, okićeno gorom, okićeno gorom. Vitom jelom i zelenim borom, i zelenim borom. Vitom jelom i zelenim borom, i zelenim borom. Teškom mukom škola u Gornjim Stranjanima izgrađena je 1966. godine. Pošto nije bilo puta, preko 35.000 tovara građevinskog materijala dopremljeno je konjima na samarima. Bila je to investicija u život čitavog kraja, jer je stara škola postala tesna za brojne đake. Na mestu stare škole izgrađena je zgrada mesne zajednice. I ovdje je bila ta škola stara. Naš prato je bio dolje učionice, su bila gore, isto bilo je nekoliko učionice. Kao prvi razred, ja sjećam dobro, to 53. godine. Do 51. godine mladi bračni par po svršetku Učiteljskog fakulteta u Beogradu dobio je rješenje za rad u Gornjim Stranjanima. Pošto je rođena na Dorćolu i odrasla u Beogradu, za Ružicu je to bio prvi susret sa brdsko-planinskim krajevima Srbije. Da bi stigli do tog kraja morali su ćirom uz 2 presedanja, potom kamionom također s presedanjem, potom su čamcem prešli Lim na mestu gdje ih je čekao školski kurir Bane Vranić sa konjima. Ja sam u jednom momentu brisnula i šiblja vire dečije glave sa ovako nekim kosama. I ja kako sam brisnula, sam samo rekla Indijanci. Ne znam što je to meni palo na pamet. Indijanci. Oni su se razbežali. Mi smo malo stali da se ja malo priberem. Moj suprug kaže, pobogu, kakvi Indijanci. Zar ne vidiš da su to deca? Bele ovako košulje su imali. Deca koji su bile čobani. 1 godinu učiteljica, 3. razred, 4. muž Zoran. Oni su stanovali u školi, imali su jednu ćerku. Vesna je bila mala, beba, a znate kako je doneta u Stranjani? Mi nismo znali. Omladina se organizovala kao Titova štafeta. 1 ili 2 devojke i 1 mladić, znate, na određenim mestima. Oni su nju kao ona mala bebica, to je bio kraj avgusta, početak septembra, a ona rođena 17. aprila. Oni su nju ko lutkica nosili, da je ja ne bi na konju, oklizne se konj, znate. Oni su nju nosili do škole. I eto, pamtim Stranjane kao nešto što je prelepo
I uvek pričam, kažem, to je izgledalo ovako, idete pešice, idete i to traje jedno 6 sati uz klisuru, nema puta, nema ništa, samo kamen i nebo i dođete do neba i više nema dalje ničega i kad se popenjete, onda se samo ovako pruži pogled, livade, to su Stranja. Ne mogu da zaboravim nikada. Stranjane ne mogu da zaboravim, Stranjance ne mogu da zaboravim. To su tako divni ljudi. Ma vi ne možete da zamislite. Držali su nas pratu golubove, mi smo bili deci, voljeli smo to da gledamo, pitome golubove i tako, to ko se sjećam. Gostoprimljiv, dobar čovjek, dobar učitelj, kao učitelj bio dobar. Isto žena učiteljica Manja, da su bili mnogo dobri. Eto, to mi je moj otac mnogo puta pričao, ali sam zapamtila. Sve nam je bilo lepo. Da li što smo bili mladi, pa smo se onda i uzeli pre toga, pa nam je sve bilo lepo. Bilo je puno omladine. Omladina je volela da dolazi. Prela su se održavala u učionici. Radio je tamo bio. Malo slušaju, malo pevaju. Muškarci su mnogo šah igrali. Bilo je nekoliko stolova gde je šah tabla bila nacrtana, gde su igrali šah. Neki su igrali karte, da su doneli iz vojske, ali uglavnom su nedelja prepodne odbojka se igrala. Isto je pričala i ono u slučaju rata, kako da se spašavaju, da maramu neku nasapunjaju sapun, onda je samo služio sapun, znam, i da stavi to masku, da bi se krili, to su oni, koliko ja sećam, više ništa. Nikada moj čas nije trajao 45 minuta. Ja se to sa roditeljima na početku dogovorim. Ja nikad nisam imala 3 časa, recimo. Kod mene je bilo uvek 5 ili 6. Ali zato kad stignu 5. razred, svi su se otimali ko će da uzme decu. Jer ja sam govorila da je matematika fiskultura za mozak. I sve smo kroz matematiku. Fizičko vaspitanje kroz matematiku. Imali smo tablju. Tabla četvrtasta bila i kredu. To nismo imali sveske. Prošlo je 2 godine poslije toga, sveske smo dobijali nekako, ne znam, i olovku bi dobijali. Ali tabla je izgledala, nema vođe, ja ne znam, niko nema vođe da ima u ovoj školi. Bilo sa jedne strane matematika, a s druge strane bilo bi ono pisanje. Bukvar je postajao, tada je bilo je, učilo se nekako, znalo se, odmah shvatilo, samo je bila disciplina od strane učitelja i učiteljica. A inače, sami Stranjani, ja mislim da su dali sigurno prosvetnih radnika negde do 300, ako ne i preko 300. Pa kad smo dobili premeštaj za Valjevski okrug, a to bio Srez Kolubarski, ljudi su plakali, ovako su nas molili da ih ne ostavljamo.
Prosvećivanje je uticalo da sve veći broj stranjanaca odlazi za boljim životom. Škola se polako praznila i 80. godina spala je na samo jednog đaka. 30 godina je on vođe radi u ovoj školi. Moj muž učitelj je bio Rade Novoseli. Možda ste gledali, najmanja škola na svetu, to je bio moj muž. Zato što je bio samo jedan đak. Isto ko sad. Kažu da je ovo već treći put da ova škola, đaci pešaci, ostaje na jednog đaka. Međutim, mislim da je sad definitivno i da teško da će se ikada više otvoriti. Voljela bi da ima đaka, ono što je nekad bilo, po 250 đaka. Moj muž vodi u Sopotnicu da gledaju vodopad. 250 đaka u Sopotnicu on vodi. A eto sad, došlo vreme sada na jednog đaka. Razmišljala sam šta da radimo danas, kako uopšte da se oprostimo, pa vidjet ćemo. Mislim da ćemo se najviše malo igrati i da ćemo sabirati utiske iz ove školske godine i za ovo vrijeme što smo proveli zajedno. Ne znam, nekako su mi osjećanja tako pomešana da ni sama ne znam. Prvi dan kad sam dolazila osjećala sam i uzbuđenje i tremu i strah i nekako neki polet sam imala. Sad opet ima straha, ima treme, ali nekako tuge najviše. Nemaš više snage, junaka ni krila, nemaš više srca, a nemaš ni vila. Oj, goro moja, ko te tako ljuto gleo, ko te tako ljuto gleo. Dobar dan, kako si Gorane? Šta se radi kod kuće? Dobro. Dobro, Gorane, ovo je naš posljednji čas ove godine. Još malo smo zajedno. I sudbina je, da kažem, takvog tijela možda u cijeloj zemlji u Srbiji da je došlo do gašenja sela i onda je došlo, da kažem, i Brodarevo je doživjelo tu istu sudbinu. Užasno. Osjećam se toliko tužno, nekako i selo se zatvara. Valja nam jedna škola, pa jedan đak kako je postao ovdje, mi smo imali neku dobru priliku da učiteljica pomogne i da donese nešto namirnice. Nemamo ni namirnice, nemamo ni puteva, nemamo ništa. Ostalo je nekoliko starih vođe. Ova učiteljica, posljednja, koja je bila sve su, ja nemam reći da kažem ni za kako. Ali ona što je bila, to je bilo, pa njeno je oko bilo i osmeh uvijek se radosti srete, bilo šta da je, jako je da te poveze kao taksista, namirnica, lekovi. Nije bilo kod nje da nije bilo dobro. A željela bi u životu sve što ona zamisli, da je ispune želje i da dobije posao, pa iako nisu stranjani. Verujem, mnogo će mi biti teško bez nje. Na kraju krajeva je ministarstvo donijelo takvu odluku da nema primanja radnika na neodređeno vrijeme. Svi ti nastavnici po ovim odeljenjima su praktično na određeno vrijeme. Vodimo računa da dobijemo saglasnost radnika koji želi da bude proglašen za tehnološkog viška i da dobije otpremninu da napusti radno mjesto. Oni su tehnološki višak, pod znacima navoda, i mogu biti raspoređeni u neku školu gdje postoji potreba za novim učiteljima. Radnici na održavanju higijene, ložači, imaju isti status i kao učitelji. Opa, eto, ispravi. Ajde, dajem si neku želju.
najveća i najsjajnija svetla tačka u mom životu jeste moja ćerkica koja me dočeka onako raširenih ruku u kući. Sad ja među kolegama čujem pa svi željni čekuju taj raspust, ja baš i ne, jer znam da do godine teško da ću imati nekog drugog đaka, neko drugo odjeljenje, ali eto, ipak imam ja moju ćerkicu. Raspustu se radujem koji svako dijete posle škole i teških učenja i napokon dođe taj raspust, ali moj raspust i raspust moga brata se razlikuje, pošto sve dece jedva čekaju raspust da bi otišli na more ili negde u goste, a mi smo cijelo leto ovdje da pomažemo roditeljima, pošto imamo puno posla. Jedini smo mi ovdje ostali, ovo drugo sve je ostalo stari. Gdje ima, to je staro, baba i djed, jedino smo mi, ja i muž i odvoje djece smo ovdje ostali na selu i tako. Nema mlađih. Drugačije je nego zimus kad je bilo, sad se već zatvara škola, gotovo je, završavam sa radom, sa poslom. Njegov na kraju krajeva status je radnika na određeno, sa gašenjem škole automatski prestaje i obaveza njegovog rada. Posla nema nikakav drugog, primanja nemam nikakvog, treba djeca da se školuju, djeca silaze u Brodarevu, oba dvoje u školu, stanuju, djeca ne mogu sama, a ne napušta mi se i ne ostavlja mi se ovo domaćinstvo ovamo gore. Čim se to jednom zatvori, to je gotovo više. Propada kuća, propadaju stvari, propada sve, ali morat ću za djecom da idem. Nema drugog izbora. Ne znamo ni gdje ćemo, nemamo posla ni jedno ni drugo, pa sad bi nam bilo najpotrebnije da bar jedno od nas da se zaposlimo, neđe da primamo platu, da bi djecu školovali. Pa leto, više leto zato što je lepo sunce i nije hladno da se radi. Pa da kosim i da plastim sa roditeljima polivam. Pa volio bih da budem fudbaler, ali isto i na selu bilo. Svakako mi je žao što se zatvara ta škola, ali drago mi je što Goran dolazi dole kod mene i bit ćemo zajedno. Dok Goran mašta o fudbalskoj karijeri koja će mu omogućiti da ostvari snove, Jelenin san je da postane učiteljica. Ljubav prema toj profesiji prenela joj je učiteljica Emina, ali se nada da njena buduća škola neće doživjeti sudbinu one u Gornjim Stranjanima, u kojoj je stekla prva znanja i zavolela budući poziv. Čekam vas celo jutro.